Watla ka jingdon kibru ki bebit mai ukunyang kobit klanang duna Henry nakliang ka sorkar jala keempat kheiñsting Henry klanang penbun penban ki jaka sumar ya ki bebit uti kunyang jingpang hakane ka singin kong nakliang umentri katanat ka kuy kakya uba el hak rengkat u direktor katanat ka kuy kakya u Dr. Amanwar kilalai ban plie ya ka jaka sumar kobit hatibi hospital kebaha Umsawli kebal penbit penbiang shua san pojing tia kata arupsan yiki kathei bar arupsan yiki shenrang Di gede ka step down COVID hospital jom ka Shalom Civil Hospital. Gede ka step down COVID hospital ka bangi plie menta ka si na ka menta ka senfo jing tia. Arfusan gede na benda ki kentai arfusan na menta ki shenrang. Te baro ka total jom gede ka step down COVID hospital gede sespa jing tia. Ta benda gi layo sedang no sanpo jing tia. Kini kenyarap sibun baha naga benda ki private hospital ke government hospital kemang benda i bergelak khabnya. Kita kejingdon jom gani ke step down COVID hospital hante po Umsawli. Kinangla isu man accommodate. Dekat kum kejing ông batai jungi doktor meni kalau bah what A B C la ban bu ông tu nomor bah la don gi facility lain no tangi gitu gi badan kam ya ka ventilator la wan sim ya ki covid patient dan kam admit no benda siru ka covid step down covid hospital ka long ready tingi kermen kani ka ding pendep ya diga sasan po jing tiaru jira ka cika kam la ya cikmat but kat kum ka report ke bang yo ga try menta ka tio i tu ka batam tu ka ba san pho bedru insala no ba hi ha ka tio bonwan bot no dak menta ka menta jo bai ba bomon